hangaika. Usishangale na maisha ya sasa. Isikuokopeshi. Wewe upambane tu. Hata kule kumbingu manaweza kushangala. Ndiyo, kumbingu manaweza shangala. Mere mwenyewe ulikuwa unakuja kukanisa bila viatu. Bila havihangaishe Mungu kitu. Kwanza siwe kama Mungu anavala viatu. Haleluya. Wengi uko naona sasa vile viatu ndio problem. Siseme kama Mungu anavalaka au havalake viatu. Mimi nawaza kama haizi vala viatu. Jo haizi kuwa na cha kumwenea. Mwenye anajaza dunia yote. Kiatu cha nimero gani Mungu anaweza vala? Sina uanze kuya kama Mungu. Sana tembelea kwa bila viatu. Umfunguli yake. Uanze kuya na wewe kama Mungu. Tunapaswa ishi maisha kama Mungu. Haiko kama binadamu. Tukiishi kama binadamu bitatukoroga, benzetu wanadamu batatuvunja moyo. Mesa tunapanda dimension tukiishi kama Mungu. Hata batuvunja moyo hatavunjikaka. Hata batupambanisha batupige vita, shia tutaokopaka. Hata bapige vita za kutukimbiza, shia tutakimbiaka. Tutabakiaka. Wengi uko waza kama utakimbia, utakimbilia wapi? Uko na wapi kwa kukimbilia? Bienye tutafanya tu. Tufanya mioyo yetu ikuwe dhabiti mbele za Mungu. Juu wakati mioyo yetu iko dhabiti mbele za Mungu, njoo tunaongea na Mungu saa yote. Na Mungu anatusikia. Anaweza kuwa hajajibia, ameamua alisikia.